organization ko hor haina amal leibudu aduna su phajana haire akhoi di separate administration netana atopa akhoi madu akhoi ngamboi akhoi di imphada mu kaino legi da banate akhoi gi demand phangdri phawba ado demand phangdri phawba kanama da government semba yaroi kaino oiba yaroi haibase threat tawthokre habo Hello, very good evening. Welcome to Manungutna. Manungutna me ampung putara mukchake. Chahi ani makai the crisis between the two communities, Meitei community amadi Kuki community. Aduna masigi flash point akoi irang sigi hawlak pham si Chuchampur amadi Bishnupur ka tainaba adumba koi ge Torbung Bangla hariba mafam sina ahan bagi irang hawlak pham ge Hajir ki oina koi ge irang si makha tarak pagi wafam duni lai se aduna hojik akoi ge chahi ani makai irang thom tung da mayu makai loina koi mai thado khraba ri tongan ba koi ge koi khulai myam khak sinaraga masi thugai gi ba hairi ba masigi thodok sigi matung da tongan ba relief camp sing da Manipur gi internally displaced person myam khak sarkar na makoi je feeding tawraga thambagi adugi wafam su leiri tawdabu hajik leiriba khoigi irang si ka hena sangjalakpa kari maram gi makta Manipur government hana leiramba aduga hajik president rule oiriba government aduga center na irang lotion bang amdri no haibagi achoba wahu mayam khak leigre aduna IDP mayam na horokba irang IDP mayam gi makhoigi oiba demand da makhoigi oiba horak phamda hanjalalu haibasi yam achoba demand am oire hairiba demand sida Manipur gi praja khurimak na message support oi wafam dulai aduna hajik sarkar na lokholakpa steps Manipur da lairiba koigi internally displaced person jingse masa masa gi mayum singda hanjan bagi adugi khongthang mu lokhalakpi wafam duni tawdabu hawjik sarkar na hawjik laingak na internally IDP kangu se makhoi gi masagi hanagi maram damda hanjalamam tamda security reason de yengma tamda makhoi gi safety amadi makhoi gi livelihood tongan ba darkar lebi myam ji krai bo fulfill tawroge hai wafam sini aduna hawjik maitei gi IDP singna hana Chingi Kuki Taba Lamdamda Kogi Naknaba border the Ladamba Meditation Hanjanbagi Masigi Haziki Masigi system Hasiki straightforward Unka Lapum Tamda Hazik Kuki Kanguna zo Haiba Mafam Sida Meditation Hanjal Payaro Habagi Nasing Asisu Kuki Joe Council talk Paduma press statement give from the lady Aduna Hazik Meditation Tangai Fadana Kogi Ladiba IDP sing Masamsagi Mim Hanjalapum Tamda Yamna Toning the Todok Narangi Numita IDP gi just few days back IDP Kangusi Chuchampurga Amadi Bistipurga Tangaba area sida Hanjanbagi Wafum lay Tawadabu Hariba area sida Hek Hanjanbaga Torbung Banglada Kuki Mio Natraga Am Akoigi Kulai Paiba militants Natraga Koigi Micham Kanguna Nomai Kapi Habagi Adugi Wahuduni Tawadabu Hazik Nomai Kapi say Karam Bajati na Kapono Haibagi Madugi has Paugi claim to Bugi Wafam Late, Tawadu Haiba, Nomai Kapaki Tokche, Churchampurum the Lakpadumba Arms Group Kanguna Nomai Kapi Havani, obviously Haiba Wafam Chuchampurum the Lakpataragadi, Cookie Musing, Wedamuni Haibagi Adugi Wafam the Nila say, Aduna, Hazik Cookie sing Natragana, Arm militants arm group Kanguna, Maitei Tava Mafam sing the Nomai Kapsalk, bomb Kapsalkba, Haiba Masiki responsibility say, Masi state government of Pugudo Ribra, Natragana, Hazik Ladiba, Hoigi President Hazik rule gi Manipur gi oiba governor na thopu puriba adumba mahaki responsible area na tragal center na pu adumba yamna mathau taba area oibra haiba wafam duri aduna hajik mafam dur laiba praja singi makhoi gi livelihood amari makhoi gi hajik laiba makhoi gi security reason di yeng matamda sarkar na lokhat kadaba thong makhoi gi step sing sarkar na kari da mathau ta ge haiba maru oiba wafam sing duni aduna ngasi maru ina ngasi gi topic fresh firing Torbung boils again. So I welcome Oza Asankasar, social activist. Asankasar, a very good evening. Welcome to Manungutna. Aduga Oza Sapam Cha Kanglipali, political activist. Oza Sutaram Ukchage. And Loina na Oza Dr. Yumnam Premananda, Head Department of Law, Manipur University. So I welcome all the guests on Manungutna. Fresh firing Torbung boils. Aduna I randomly Oza Sankar Salak Sage. Aduna Oza Asankasar Maru in a Torbung Banglada, Adum Numi Kapakpa, Yamna Kogi, Toning the Santigi, Kongjang Mokak, Santigi, Purokna Vinamaka, Cookie, MLA, Mate, MLA, Puna
Delhi the ngarang han katang tarik mari the famina roga halak brangai shanti purak pa mathau tai haibagi adugi pauzelam khak pula kone adubu hairi mafam sida cookie na hen namna taba cookie rom dagi lai haiba aduga chuchampurom dagi lai haiba adu myoising na noi kapsal kre 20 minutes akoi ye continuously noi kapai am sangba adum mathamam khangni tawdu hairi mafam sida khudaki enforcement oina Manipur gi security forces aduga Manipur gi police ki myoising khudak changmagi wafam di laiti haibagi wafam lai aduna Manipur da hojik se 288 CAPF Central Armed Police Forces deployed tawribani aduga hojik around more than 70,000 plus security forces still Manipur gi state police but akhoi ge law enforcement kagu gi asoi boidora natragana akhoi ge Manipur gi government ki failure ra haibu wafam jahana lakchege kari kari mot pibi jan hojiki ngarangi thodokse matam khara kuina Manipur da shanti pak laktarasu sigbo irang kapnaba adu da mayam se matam khara di akhoi se thoktare leitre haidona shanti larani haidona mayam na ngainaraga leiba matamni aduga leinaribani adubu aina sum khanbada irang se hek hobodegi akhoi ki issue je aduga irang tholiba mayam se highly adum politicize oina chakre yamna mase politicize tawna kaino tawna bagi war amada chakpa kumna ure sum issue amada madugi demanda adugi demanda haina adugi tawna banaktana jati ani gi aduga Manipur manungda hoji tawri se politics oina tawnaraga leiba kumna oi masida magi party leriba higher authority punamak sisu problem do solve tawningai the focus tawdaba maduda di concentrate tawdaba adubu magi politics da party da hena tawbu mongda lakpagi esi phawbada sumaina amuk repeat tawra thorak pase akhoina ilailai na uba phange hojikti ngarang thokpa thodok tuna takpadi moi peace pamde moi gi demand do chap chana phangdaradi akhoi lan tawkigni akhoi di maitega puloi akhoi Manipur da yauroi haibigi madugi activities aduga motivate madugi motive ta madugi kaino da sengna dum directly dum udle aduna madu dum tawn laibane na masi government da su moina thau sadaba center oigera whatever oigera moi thau sadaba gi su dum yaure maramdi khara pharai hairaga Delhi da he chalaga adumaina tawrone na meeting pham khradi ada meeting pham khradi sida irang he hawe recently kuidri numi ani humge mamang da Delhi da kuki ga maite ga BJP gi party mayam phamlaga phaminaraga wari sare haibadigi ngarang se amu thoe ade Delhi chatpa khonjat khuting Delhi gi khonjat khuting matungda sumaina karing ma pamda ba ma dum thoe hana akhoi gi kampopi da Mars ki aitara free movement pirani haina tawrapa dasu adumaina su ada challa tawrakanda adum thoe adugi matung dasu aduga mamang dasu nahan su adung mayam ju dum thoe ngara nahan khemchang na litan da chalu re haidana tawbadegi nongalaga somda khamen lok dasu adum nome kapsale habigi adum mayam leibase asina takpadi moi di peace pamde moi gi demand do chap chana moi tawgani haibagi da lepkhre khonjang changkhre ani subada akhoi Manipur da yauroroi aduga hojik government se moi gi tamakti karimata thau sadabagi mongda government na center na hairasu ta daba adu moi gi adu tawge hena tawkhraba madumaina chathare haibase akhoi na ngarang gi duna dum ilailai na uba phange aduna hojik ti lakchaning badi ngarang na tawrak bu potu di ngasai na haibadu highly politicized tawnare haibadu government ama lakpa yae form tawrani popular government ama haibagi mari sabada mase social media da chaiba kanda cookie gi site gi moi keno UPF whatever adu ada degi cookie gi human rights organization degi madu semba yauba yaroi cookie kana su participate tawba yaroi haibase khudak ta dum akhoina uba phange aduga madu yauba singdo moi action lokha kani khokane na thresu tawre aduna takpududi politicize to tawkre haibani aduna ngarangi adu threat tawba male ngarang ada cookie sing yauna mi phaminare peace lagadore khara phajare center na so instruction to pire khutho na baya lan taw na baya roi haina
ꯍꯥꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯕꯔꯟꯃꯦꯟ ꯊꯨꯅ ꯁꯦꯝꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤꯗꯨ ꯄꯨꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁꯇ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯗꯤꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯏꯟꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇꯦꯗꯁꯤꯡ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯁꯤꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯇꯦꯂꯦꯛꯀꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯉꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ PR ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯗꯨ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗꯔꯤꯕꯅꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯇꯔꯤꯕꯅꯣ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯪꯁꯨ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯛꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯅ ꯕꯦꯀꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯏꯟꯁꯜꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯎꯗꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯥꯄꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯆꯥꯄꯤ ꯑꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯖꯜꯂꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯊꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯈꯍꯟꯒꯦ ꯄꯤꯛꯍꯟꯒꯦ ꯋꯥꯡꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯔꯤꯃꯣꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯔ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯦꯝꯂꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤꯁꯦ ꯄꯨꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯁꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯄꯨ ꯂꯩꯇꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯡꯍꯟꯕ ꯃꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗꯣ ꯃꯤ ꯁꯣꯛꯑꯣ ꯃꯤ ꯁꯤꯌꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯉꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯕꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯔꯤꯇꯦꯂꯦꯛ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯔ ꯃꯤꯅ ꯂꯥꯟ ꯀꯥꯞꯂꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯁꯤꯔꯥ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣꯝꯗ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯗꯤꯐꯦꯟꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯋꯥꯏ ꯑꯈꯨꯝ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯨꯟꯅꯔꯒ ꯃꯤꯅ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯗꯔꯦ ꯃꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯡꯁꯤ ꯌꯦꯔꯒ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯊꯥꯔꯅꯥ ꯐꯝꯂꯒ ꯁꯤꯗ ꯕꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯂꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡꯁꯦ DGP ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯎꯔꯒ DGPꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ SPꯒꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯕꯨꯛ ꯁꯪꯒꯥꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃꯈꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯣꯐꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ CSOꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯇꯦꯟꯖꯜꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯁꯨ ꯎꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯝ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ X ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ Y ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ J ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ CSOꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IDP ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯃꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏ ꯃꯇꯦꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯦꯞꯂꯒ ꯁꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ
ngarang adu DGP na meeting review tawre haire aduka ahing da se thokre adu DGP tu kari tawro leibno haibne khodak ta changla ga thingani adu hoje action lokhalabra adu mamang da se sigumba highway thingba adu tawbo mayam thokre adu ngasi phobo da action lokhakre government adu tawkre haibaje poche leite habo adu government adum yengla leira taradi moidi tawningba dum tawgani ba adu hoje na haibadu moidi paper da su phongkre MLA na su haire masama porela na haibudu adum phonthokre adu ngasi ngarang UPF na haiba adu ga cookie gi human rights organization ko hor haina amal leibudu adu na su phajana haire akhoi di separate administration netana atopa akhoi madu akhoi ngamboi akhoi di imphada mu kaino legi da banate akhoi gi demand phangdri phawba adu demand phangdri phawba kanama da government semba yaroi kaino oiba yaroi haibase threat tawthokre haba adu oiradi directly challenge tu tawkhre haba adu tawbudu nagana maitena pangana reply pigidaro government na piroi da natro government na pigidabane ba all these responsible shall be borne by the state government or the central government oigidabane ba adu ngara hajik se akoi hajik lai president rule ge government che totally failure ne have the masi akai hemnan brand masi adune gasai government amalai ramlaga government du na control tobungam de haiduna PR thamjalaga hojik PR na su highway chapungam de adu asigumba thokpasu thingbangamde thoktan le arudurdi masigi PR su totally failure oidro oye aduga hojiki DGP ne chief secretary ne governor ne akhoi gi security advisor ne yengo loina makse mapan gi mi khakta ne ko ado moina kari sanaribra kari tawribra se akhoi na khangba ngampondre ado akhoi gi wasu laudre moina tawning ma tawre ado moida kana na thambano hairade adagi remote to pairi abo ado masi sanaba pot aduna ngarang thotok tu PR se amuk extend tawninga government larani have the lahaning da badigi madugi policy sanabasu manba aduga ada talk tawkhre maite ga cookie MLA khra pulaga wari sare adu maite singa punna wari sabe yaroi haibigi madugi subject khra yawbasu kumna uweba ko adumai na I thamjage okay ai lo mari le na lak jage da premanda aduna da premanda president rule man thamba bisi singbagi di manipur da akhoi gi promising ai dare adum promising khani han le ma sarkar je sigi loina mak machine namjal la thamba matung da shanti pur phamdre na khoi kari gumam da responsible oidre so now president rule na manipur da shanti pur kani have ni normalcy pur kani have ni adu president rule na so jik shanti pur ngamdre jik se aduna hajik lai bo pham de hajik president rule gi matam ji da hajik se akhoi gi constitutional expectation je president rule gi kari kari lei ge have dum rakita thambiu han ki wahang gi khwai ham da aina thamning se khoina khangba myam loi khangbi ngak tani khoina reiterate tobuni khoi gi president rule hai si 356(1) ne ba ada ma hai si han ba line si am phaja jani da if the president on the receipt of the report from the governor of a state or otherwise have is satisfied that a situation has arisen in which government of state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution. I haiman na siba pare boko. The high isam sam na haraga governor na gi report na traga topa source tagi otherwise na nasai gi situation si arisen tawre sum situation mu lai re haba kari situation no harakanda the government of state cannot be carried on in accordance with the provision of this constitution. Haibane maduda president rule thamai je kano kanda state government du constitution gi matung ina thabak tobang ngamdre haine cannot be carried on in accordance with the provision of this constitution haibane ada lurina mu seida akhoi da yamna challenging oi ba amal ai president rule thammi ba governor na koi kano executive power lo ina council minister gi powers man lo ina paraga leisi magi basic na sai legal framework di kaino kanda state government cannot be carried on its function in accordance with the provision of constitution. Ngamdre si ngamna bane president rule thamisi government si constitution matung na thabak tawbu ngamna bane president rule thamisi adu ngamakanda president rule chakhidoine mathanda sini ko constitution ki philosophy si asai ki nang law and order adagi de sarkar kaiba du kam leti moda maibu state government si cannot be carried on its function in accordance with the provision of constitution na adu lurisi governor ki rules ka president rules si da muksu si government ko don't confuse government ni tabudo ma executive power do president pai aduga akhoi gi presidential proclamation da
last 3 page home pal page mari su da amasu yaw ani ne khoi thoisi governor da loi power pire na ko yaw bane ba ko aduna ne khoi governor na paire ha si ana governor na pai bani executive power se council minister do power se man paire aduga legislative power se parliament na paire court ki di ku theng di moina ada aina haje ningi di president rule lei simbaram di kaino bu government si constitution matung na tawna bane president rule su amchu tawngam da di kai thamna ba leitre me sam ha ba da manipur da atopa thamna ba rule lam ta leitre aduna constitution da bu di based di fresh mandate tro election tawraga people gi rule lam lao hai bani aduna ni tha tro khudingi parliament da president rule si approval law extension tawrise adu bu lubam di leiri ko akho aine di tatna di panjara bani masi constitution se fazana paaba oraiba digest of changi leba ngak pa constitution ngak tuni khoi da thoi si ju constitution se fazana khangdaba gi achau symptom ma ne ba ko ana article 356 ka breakdown of constitutional machinery in state is pa matam da 356 1 2 3 4 la ka 5 am yawi ko 5 se khoi ka 5 se naksalam ni ko manipur da article 356 clause number 5 pa ba na clause number 5 to article 356 hai ka yaw ga kan da sai gi president rule si sahi amadagi beyond 1 year di thatuk to ani sahi am tajare ko beyond 1 year dagi he na tham ga ta ga di 356 ki clause number 5 the yawba condition ani du fulfill tawgadabani ni yawri ko manipur chu kuidre february ki tang 33 traum da sahi am pha do ngone ko adugi beyond chat matam da amon extension tawbada bera am la ko normally sugumba condition da di masi assembly dissolve tawraga fresh mandate lobagi pot ni da constitution haining ise aduna saka sem ha ga su sem tar ga di february 2026 ki mamang semong ta adu matung da sem ga di ngasai two condition to be fulfill under article 350 similar sin law ni under president rule manung sida ina yamna masida ina thamjaning si governor na paibiri ni ko si delegated by the president of India governor in council ga hire anything hai biro governor council de hai de ga sai ge koi order de de ko sum satna bi da hai bani governor hai ta governor office of governor ne pai ba sida ujiki do constitution gi matung ne thabak to bi ngamdre adu su pera mu lere koi recall to ya do ni kai no tor su mo to pa da aina haining si da sidai da khoi arubum lere di governor si wasak lo ba ram lo ri order and affirmation ka we lo gi maron da si yam nuai sida khoi hit to da bani mase article 159 ne yawrum doini governor gina ado president of India gen article 60 da governor ga president ga semai se constitution he ne state level da governor akoi sida ko di ma supreme power oire adagi di national level da kanona president of India oi doiba aduga sidi normal situation nate normal de governor de power kem leje dabne khoi dana power pe leiba ne khole bang pu constitution khang darmina relationship between governor and council minister se 160 bo di bab tan dabni na khoi da governor pak chau chau wen khan ba governor di ma di nominate he ne ma discretion power ani khak lei mo na constitution pi adu na ta power ne ti governor khoi di khang darmina governor loi chau ning na tok sulu bni mani pu dana adagi soiri ni anyway khuji pu di governor na loi de power pai ada aina haini aina pu thoni na under article 159 ga adagi di madugi manabana 160 of the constitution India adun president gi governance ni man or and affirmation lawu numi sida wasak pasina manam lawri yam haire ga su aina ma sai relevant party ma hai si based on my ability ma hai ni ko tawdu si kano kanda ma tawdu si constitution si ma preserve tawni protect tawni defend tawni constitution India and the law of the land hai mi yawri ko ata sai dem loi ra dro governor na wasak lawu numi to chief justice of high court log doini later na senior most justice of the high court of Manipur high court log doini wasak lawu numi tu da mayam tabi horga di like ko su pi bani mana kwai wasak lawu do ma gi yam maru party kano bu I will protect preserve and defend the constitution hai ne ba ko ado ai potu da ni yam kana khoina nungai ta po le se president sa mane kano constitution ngak pa preserve to protect to defend to se magi mathau ne ba constitution pi mathau ne wasai ne mana wari bo tawni wasai ne adu sa mane president su and president governor gi mai fooding se position se sa mane ba constitution yenga di ana ma sai siam khoina khan bi tare ada handak ki sidi nongmai khara kapto kapsin tawba round ni phu ha yang khai ba kapi hai ko adu sophisticated weapon ni hai adagi di mortar sinaga bom su tari ni pan hai khabar gi pauda oiramani taragum kapi lor se ba ko nongmai maru mi ni kun kumnga gum re kapsar eji ko aina yam noksa ningi na India da lo su lei Manipur su paro India ni lo khar lei nongmai ki paka ka puti nongmai paka ka ba di akhoi su ngasi asai nongmai kap thu sine prem kan chala ga ha sai da cham tha nongmai ka pa se ka pa ya nongmai se ka pa ya di pai ba su ya di India da India lo ni sine akhoi na the Arms Act 1959 nongmai pa ya puti pai ga di license with due permission from the government
license pai do adu condition pira ka do ni adu nomai ga papai da paya ba angang gi nomai di nati da ko mi ka pa ya ba pot ne have mi si do ne lethal weapon ne an arms act 1959 violation ni sibu yeng dra ga leiba sisu masi akhoi nok to bangam de du ni khoi gi akhoi isam jam lon da haraga ngang nok thok si tai yo ka tar em india ji kari nu to sibu haibam lai arms act 1959 si violation ni adu manipur da khoi na haijeningi na akhoi sa afspa lebani Armed Forces Special Power 1958 की मखादा मणिपुर की जगह खर पुलिस स्टेशन अहम मरी मंगा तो तय नतना अतई डिस्टर्ब एरिया लाउथोबने डिस्टर्ब एरिया ददी आर्मी सिंगना अदे पैरामिलिटरी फोर्स सिंगना आर्म फोर्सेस यूनियन ना एनी जगह द संग कॉमिंग ऑपरेशन तो याय एनी जगह नोई काप ये फाब याय बे यावजबनी सेक्शन 4 of the AFSPA Armed Forces Special Powers given under Section 4 of the Armed Forces Special Power adu AFSPA leba jaga ni aswai sida kaidori no sine haina nungmei ga kapaga yeng na dang akoi gi kaino da akoi gi durga puja da natraga na akoi gi bai the new year da kapa dong yeng bi de haibne bomla kapa do main asidi sumde da na ko arms violate tawre AFSPA ka ha ga dundu nu tawrisi adagi da top lo mayam leiri Explosive Substance Act 1908 haidana boom palanga putin boom lang bi sana dana mi ga happy sana di Explosive Substance Act ka Explosive Act 1884 Explosive Act kai sakraba aduni boom sara men hawe ta ya da boom sa saya puti kai to ya puti Explosive Act na kadai sakre koi thibam changi aduga ai bo haijo wargadi hoje kapai ba nongmai si either kana no thibam changi whether it come from suspension operation group to laibra natra suspension operation jaw da ba karan ta amani su leidana mi pa da ba kango ade thole se confirm to go bani suspension operation group to tholok nongmai oram ta ga di suspension operation sa da breakdown oire loktho do ni aduga moi se military crackdown to buna only solution ne ba ko okay oda prema adu ai do ma leire aduga suspension operation gi na ta ba haziki na mo akhoi gi Constitution is मैम कब पीरे Article number 21 है इसे कोई की protection of the life है बने अदो center ना कोई प्रजातिं के protect तो बुंगम दरे अदो बता दे कोई center की इफेक्ट कोर्ट fight तो हुआ है एरिया का लाइफ साइज है कोई से कहनो नहीं कोर्ट कर खदी चले याम है ना कोई exhaustive होई ना याम है ना कोई से कोई की writing से कोई assert तो बा अदो का कोर्ट हेक्ट तो दे आदि निसत पदी याम करनी थेंग न दे सत पदी का याद नहीं किने Supreme Court ना याम गानिंग दे दादु ने कोई है ना दिसे सिदे पीरिबा फोगाक्साउ इखाई ga hariba ade kangbai ga hariba torbung ga hariba bangla ga hariba si mayam si masi akhoi gi maitei singna nahawaide tajar pulang mak tani adi sum changjala su chambo yorom daida su chambo manung de oirangani koite ga sida su akhoi gi kumbi pukri ga le thaina khama thoi ga mai le na sam sum sing si akhoi patok to bai wani aina nungai to pok le khoi da aduna mase khoi court sat pi ai se kaino kanda mogi mathak ta di sat pa ya de ko sidang khang dom ni court per ka do nang fundamental right violation to ba hai di kaino ka state na to dui ne state ha ga di state ha kanda government do na te ko state is define je kai to da ka article 12 to dui ni article 12 state means government of India and the parliament of India adagi di government of state and the akhoi assembly of the state and the other local authorities state ne ko moina violate tokta ga de fundamental right ki makhada writ jurisdiction lai article 32 si chatpe ai khoi no ko adu akhoi na si to do ne moi mathak de chatpe yaro moi mathak de chatpa du di criminal case tha ta moi mathak na mi hat pa si ya de na ko criminal case tha ta moi si di aseng badi akhoi si da khang da bam le di terrorist organization lak thok te unlawful association lak thok te da moi mathak action lo ya de bam ju sandu ibo ko that is totally false akhoi the intellectual marak ta ina akhoi da seran torang ang jam di sum da ba akhoi da ani lere hujikti terrorist lak thok ta ba high city government ki policy ne ba ko this is policy of the government under the akhoi unlawful activity prevention act ki makhada masi the policy of government ne ba tawri ba act to the terrorist act ko terrorist act defined under section 15 of the unlawful activity prevention act adu amana hujikti anoba law la general law belen ko laws ani sui amana special law di mang area subject matter to specific oiba amana general law belen hadana kaino kansina bharatiya nai sana ta mamang IPC du adu gi section 113 da terrorist act define tawrobani pareng san yawam loi singam ni ana terrorist act is very clear ni whether they declare or not terrorist organization there's different thing ni adu ga unlawful activity prevention act ki makha ju phabi ai terrorist act to bose lak thok to ju phai ai ko akhoi ji khangda lak thok to ni khuthai adi adu di moi de aina ya ba nungoi bai ba tare de ba am tanadri ba khuji aina khambada we should very laws very clear ni moi mathak criminal case to godabani adu criminal case te da government of India gi lai force mayam Manipur police ki lai police mayam sigi mayam changa ga moi nongmai kapaga lotion godabani sing badi kaino people defend to was government thabak ne
defending the people ke life ka security ka property ka defend to se si government ka thabak ni adu attack tok padu di government India ki leiba sipai mayam Assam Rifles adagi di Indian Army adi atop leiba Manipur police natraga BSF who is station there moina changaga moidu adu da warning macha am pera ka kapthu ga lusin ga dawne encounter on the spot is the best policy ni and I tatna haiba hauji kam isulity go there's no alternative solution laite wari sabne yaro kam yaro only solution is military crackdown moi bu tana ga hatok people solution biba sinatna amata laite kai no terrorist ki thak laite ba ko sima ama khata haijau ja hoge hauji ki do article 32 ki makha da akoina supreme court ta chatpi right lai article 32 se amaru oiba si Dr. Bim Saib Ambedkar father in the constitution masama hairamini nangonda khwaidagi maru oiba article ma hayoina constituent assembly hangmata na mana article 32 sini hairameba 32 is the heart and the soul of Indian constitution without the Indian constitution meaningless mana hairamini al haibadi right to enforce constitution remedies ne akhoi constitution remedies enforce tongno right ni aduna aina khanbada akhoi gi miyamna Supreme Court chalaga High Court nate ko High Court to we to ni makha best way di article 32 gi makha chalaga Supreme Court case thabam changi ngamdraga su letter petition city thar su yagani adu anything to we yagani adu ain khambada su moto local su lawdi local hoy moina ana kaino Supreme Court na IR koilo against state of Tamil Nadu in 2007 the just mapan lakthokram Supreme Court laktokpasi lobel leni by virtue article 141 adu Supreme Court haje kano kada article 14 ga 19 ga 21 ga si golden triangle ni masi karigumba situation amata thugai ba yaro haine article 14 equality before law equality before law kaha gaya dundo Manipur phangdre article 19 freedom of movement ga hai basi article 19 neba freedom to settle guys kada huji settle tawrbe nongmai kapsale na ko khangde ko du mai lebe le na dabra boy dum na hawai kapa to mai so kapsari bra khangde aduna right to free movement leite right to settle any part of India kada ka leite adina prem nu hai bi article 21 right to life and personal liberty adu kai jakha ke ko si mem se protection to state ki thabak ne anu pai letre ga di people will take law into their own hand right to self defense ka way private defense ka way law da I want attack to ga di police ngak pi de upai tam ni apai ba thom tam ni apai ba kanom la mi ka pu tam des ko right to private defense hing da di yar da ne aduna ai khambata si gi state na mai la hom thok state to log da ta ga di people will take into law into their own hand aduna moina right to private defense sai na article akoi not article section akoi 34 da gi na akoi 44 bo Bharatiya Nai Sanhita da yaw Indian Penal Code haram do aduda mipum kuding masa matum da defend to gi right lay ba ko adugi potu lakane haibani da aina khambada madugi matakta ko sanga sana haibi badu maina state will take decisive action against these terrorists and the military crackdown is only solution don't think about who are firing and the fire come from that side saving the people's its citizens his people is a paramount consideration of the state okay zakang lepal maroino zakang lepal akhoi na hajpawa lan si akhoi gi President rule lakpa February ki tarik 13 sigi mamang dagi hona nongmai kapagi thodok simadi kya ugidre adan President rule la matung dadi maroina akhoi nongmai kapi thodok sima sungta ta gidre tawdabo handak IDP khara resettle tawagi akhoi matang da khamen lokta nongmai kapsalak bai thodok lere aduga ngarang gi thodok sina ani rak suni aduga amarom da mo India gi akhoi national leaders mayam khak nadi Manipur da shanti hanjale shanti si adu matam da lani Manipur gi peace hajik anak pa matam yaure hajik se akhoi kanglup ani sing se akhoi changtok sin loi yarni even national highway phawba che da loi hang loi gare aduna hajik akhoi gi lairiba free movement matang da che da ya gare tawda masi physical oina amta laitri habidare ngasi phawba aduna hajik India na lorpa akhoi steps sing da Manipur gi akhoi gi peace kya udaba tawdabo peace ki marumda akhoi gi oiba tongan ba akhoi gi akhoi vocal habidare CSO gi maike de gi MHA gi maike de gi moi gi tongan mifam yam di phangure ngasi phawba santi gi oiba mifam amata akhoi masi makha tha ba physically u phangdri aduna hajik India na lokhalai bi step sing amadi ngarang tholai ba thodok sijina hajik lairiba akhoi gi kanglup ani ji ngarang gi thodok sina amon na mu nahongna anoba akhoi gi achauba masi gi violence ama oira matungda Manipur gi kanglup ani si masi tung koina yeng matam da kamai na yeng bai aduga hajik oiri ba thodok si makha tha na amuka tholak ba ya bai kari kamai to karma prediction dai han bada koina yamna warung jari di lanjenara ba fibam wana lejari ba mayam jing si resettlement gi kenoda changre khuljing to da kundare masi miyam na su yamna pamjaba aduga yam harawa wafam amore ngarang je nongmai kapsle
yumda nakna taba misimina thogdris bok laibuk phabaneba aduda hangningi di kamaina no security arrangement ama mapong phana tawdringai da resettlement toramisi atamnana lebaksi hene irang thona na sining bagi wafam leibra silli bijingi marakta leibra habi pot moina laksa leba ngarang du dai da idp ma siram magadi kamai tawni mi siram magadi kamai leini laibuk phabadagi siba mukti ya hodre aduna hojik leirisi trust deficit si kamaina la ino haba wafam ma leiba political drama moina kudimak ureise Ministry of Home Affairs na silagasu natraga amana silagasu luchingba mayam lakpira magasu tawriba mayam jingje political drama ne na mayam na khaleise kamai lege da yam sangba yam the chronic oiba symptom khra leiba khoi sideida khudam oina hojik tampak ta numit khudingi sen khai bani bu hai gera extortionist bu ne hai gera numit khudingi faeba National Highway Anida, Natraga, Lairiva National Highway in the Infal More Lambi, the OBI, Infal Dumapur Lambi, the OBI, Jiri Lambi, the OBI, illegal tax may am low risa, sitting a sea bokta. Kanagumbumpton of Habagi, Adukam report later. Transport Association may am the zoo, Masi may am Pukatan Lagra whenever. Government, the Pukat Kiva Lagre, Governor, the P. Giva Lagre chip, Lagila Gibichipin, may am the P. Giva Lagre. Sigi. Tampak kaktang daw the crackdown to ba aduga sing the ngasagi national highways in jidai da phone na illegal tax law riba mayam jing ji una sinadna later crazy yam kuire ba aduna tampak ta lai riba mayam jing na di yamna sigi wafam jila kan da di noina support no bugi ne hai wafam jidum lai ngasi moina kapang ngami ba ngarang wakta da moina tawbu ngami se Noina support to begin have a potama Miam Zigzigi Wakul of the Dum Lave. Anishubada Popita is a Popita is the Lona a quigi Labak Manung the Tavan the table. Low Parisi Koktuagatari never. Sigi Mapamzi da counter insurgency operation da Tawdang Low Riba. Indian Army is in Tongan base and Simams in Jacoin a Sally never. Moloi Uri never. Moloi Uri at never. Yan dever. Low Pari lak that Harakanda. Low Pari Samam Sani Yalerga Lucian Buport never. Aduna never see Tampak the lady Mayamna Sigi measing there. Noina support of Wugin, Noina Sogot Pagini. High big hazard of them ladies. Ahum subada security deployment je yang biyo lakiba security me am jingje tampakta loina confine tor thamme ai example am pije geba lamlai gi assembly constituency gi manung jidai da tawriba deployment jiga lamlai gi hek tainari ba cycle jidai da tawriba security deployment jiga ani je yengna bada achumba reality dum uyeba Somna Kandana, a canvas section trong local thamba, a somna Kandana free Tadokpa. Security deployments there. Me ma'am, the Lloyd Jacksone, Indiana, which is Sazik Sabo in a Columbus Rico. Loy Uring at the never. Aduna Haujito Riba, moining amazing there. Moi mamna, I call him Matata, Landaning, but meet them the Landabang Amiba, Moina Toriba ma'am there. Moida noina support to wugini haiba poche tampak ta leiriba meetings na leiba masigi thaza da baza masigi leiriba pen da baza kuonba hauju ko ngamdri ngamne ju thaza dev aduna trust deficit ama lakrize sigi yam sang bali sang shitpa moina tawgada singam bok tawdaba popi thari je ang saije gi biduni leibak manung da thaba na teba akoi gi low pari lising da lak ta Ching Koktoga Tari Ibani, Mafum today the army ma'am deployed already, Moy Loy Uring Actani, Moy came to the Dudi, Popit Habada, Moy support to we Hydra, Natraga, Hydro is Raza, Tapaki Miloy understand however. Aduna Narang Kapakiba boom do Madu saying budi Hojik Akoina Nina Zeraga, the Ayuk to the Dizipina, Chatlaga, security review to Rakanda.
office sangara makanda security review to wise kaino section torang phajana local amuga halaga nungdang da kapa haisi leiriba cookies ingna DGP do ikai be pibe natro governing council na December bokki manungda resettlement to holani na hairagadi madugi haigi madugi commitment nga nanaba ngasi DC mayamna bureaucrat mayamna ngamna na honajar pazida ngarang gidu na marum kanda thinda lagadi moina kapai ba bom du maitai dra natraga governor gi policy dra governor na ikai bom thokpra natraga akoina ikai bom thokpra jidi mayek ta taraba natraba aduna ngarang gi toraiba thong do akoida maitai jingda maitai gi IDP sing du daida hat ke yauna torokpa natena lowrobo yaiba DGP bo maithi ba pi nanaba governor bo maithi ba pirak nanaba tawbuni aduna madudaida governor na DGP na kari karamba step lowdage dudi mogi wafam tare hai tare okay jagal ba hajik akoi resettlement hek tawba IDP kangu je dongmai kapak pase sigi je cookies ing na piri ba yam symbolic of message se kari nen thambini ngarang ido political bomb ne ngarang thadra ido political bomb ne ba haidi akoi Manipur da tangdu leita ba prokpa pamde Manipur da anova popular government ama semba pamde gobler lakado ba popular government si semak tanaba Manipur da PR je continue to na ba haidi akoi gi oza preman so haibi gi the point ani yauri du da mogi source ani le ga do ni adugi haidi leibak si magi akoi gi emergency gi stage samda leire haragadi kainoji dissolve to rakanda makata na president rule ji continue to godam ne haibane ba madu taba yana na ba cookies ing na torokpa madu dai da choba conspiracy theory im leini haidi government semning daba mayam punba haidi cookies ing do government semning kambu ding han wari sana ba chat pada khara ju yaugi haiba podam lei moi mesen songnaram gani natra madu dai da government semning daba mayam gi madu soidram ke oiramni aduna ngarangi kapai ba bom do aidi political bomb nen loweba akoi gi government formation ju yaning ba kangbu gi oiba achoba bomb ne haitare okay aduna Manipur da tangdu leita ba purakna ba hona ba matamda akoi maitei sindi hojik pokta yamna lawom thokpa magi yamna akoi gi rightful citizen amagi lawom thokpa responsibility do akoi lowra chali na lawjai haitare aduna ngarangi kapai ba bom ze masi akoigi maitai da kapak pa natte na lo su yaiba number 1 PR tham na ba number 2 governor na resettlement gi toriba plan je maiti ba pina na ba governor ikai ba pina na bani madudai da governor na ma bu ikai na ba pina ba honor revising du gi mathak ta kari tawde ge du di ma gi responsibility ni DGP na security review toramaga he khalak pa ga nungdang da bom kapak pai ji kana gi maiti bano okay hajik Manipur da cookie kangu na makata na PR extend da pamba sarkar semba pamda ba similar site ta aduga center gi oina Manipur gi haji oiriba lairiba fibam jida Manipur da popular government ma lagba pami na tra pamde kari mot layo da moina phamu haraga phamba lepu haraga lepa kangu singi manungda adum govern akoi gi government semning da kangu ji ju amane ba okay aduna center na bu government semning agadi center na bu akoi gi lebak sidai do popular government ama late thamaning agadi sagi cookie jing na lawri ba makoi gi decision ji ga center ka khara khara manaba gi wafam leibra jiksa na sai aina hek hobu de haijari duni national highway da tax to buza akoi gi illegal tax lo buza free da thadok thami za masi kaigino masi moigi policy dugi manungda amane aduna ngasidi Manipur myamna political drama ji any moigi steps in the political drama oina ureje adugi nu ne adune aina ngasa hejari do ba tanchadra di akoi gi kay aitare Manipur da yamna long term oina akoi gi popular government se si ngasai kudam oina oza premandana highway gi afaspa chuchampur da leyena ngasi bawda afaspa gi makhada akoi gi miham mifun chathagi ba say extrajudicial killing oigera natraga any tawgriza leiriba Manipur gi indigenous people ji khaktana ni illegal immigrants gi matakta amabuk leigidriyo
ngasi fake encounter gi 1000 something leiriba list to yengbiyoba madudai da 90% je maitei ne Okay. aduna ngasi laiba fibam jidi ai hanjan jo haijabuduni 1992 da thokiba naga kuki gi lanfam ja siju political drama amane haitare madu karigino da naga singo magi people's movement do madu namdana ba chathagi ba adugumba proxy war mane ba handak laiba akoigi maitei ga kuki ga gi marakta tholi ba thodok sa siju proxy war mane kaigino da India da tongan ba mafam jing state demand to gi ba Telangana state demand ja sin kwai gi genuine ba yam sang na ju demand to gi ba pot mane ba any state ama demand to matam da communal war to ki ba communal rival to ki amuk leite ba Okay. Telangana da tongan ba furup hana gi ba leite ba natraga Jharkhand ga hana gi ba leite ba state ama semba ga communal war ga ngasi bok ta India gi history da madu gi mari bok leite ba aduna ngasi thoi ba Kanglup ki irangza masi proxy war ni karamba makal gi proxy war no da Manipur gi spinal cord ori ba maitei za masi khu khudak pulaga masi namdana ba se khura moine national highway da loi furup loi chat jaina maitei khakta na tro chat yadri za aduna maitei za handaki matang jidai da namdarage tuhal lage masi kham thengna lekha ta halage haidana chatharak pa proxy war amane Okay. Aduna proxy war aduga hoi oda preman de gitam maru ine yam to sinaba bigger conspiracy aduna Manipur da hajik oiriba lan se khusim ge ba lan am khangni habi gi wafam leirabane aduna hajik cookie jing na nongmai kapa lepa masi mamang de khoi praja mayam gi masi gi thamna ba wafam gi madung ina center na instruction tormung da cookie na nongmai kapi center na instruction tormung da cookie na nongmai kapa lepi haibi wafam bogle aduna ngarang gi numita torbung bangla da nongmai kapsal ba bomb kapsal bje center gi instruction jawrabra haibi gi wafam ba hajik praja mayam na hangiba yamna khoi gi yamna burning oiba question am khak oiri aduna hajik Manipur gi hajik ki crisis da who is benefiting kanano hajik khudong sa phangi je kanano hajik ki laiba crisis marak seda he na masigi marum da karigum thaba khara tawribra haibi wafam zulai aduna hajik Torbung bangla da nongmai kapsalakpa aduga makhata na akoi gi December gi tha sipawoni IDP myam na hajik thari matamje aduga makhata na changma targa ju nongmai ji aduga kapsalak ka doribira kapsalak pa targa na masi police ki administration state ki administration haiba myam dina thodang puam thokpani adugo hajik ngarang gi thokraba thodok sigi matung ida mifami pun amadi masigi thoidokpa khoi gi afa pun tawgi wafam di laitri hajik phawba sarkar kari kan step lauri haiba duni